Inibingelele kuphina kuphela kufunye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Angibonge bafowethu. Njengoba silapha nje isizwe sihleli lapha silindele ukuthola umbiko ozoqhamuka kubameli abakhona ngaphakathi enkantolo. Nakhona ke mhlambe okungokunye okufanele sikusho ukuthi njengesizwe njengoba silapha nje akwathi isizwe njengoba siphumele singaka nje sigcwele singaka la kube ukuthi asiboni ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Inkantolo kufanele ngabe sifakele iscreen lapha sibone ukuthi ngaphakathi kwenzakalani. Singaveli ihlale nje kanjena lapha. Lokho kwenza ukuthi kungasinikeze ukuthula njengoba sihleli lapha nje. Okulandela lokho abantu noma kunabantu abadidekile. Kunabantu abazenzisayo kulolu daba olusilethela enkantolo. Khona abantu abathi inkosi ayikho. Khona abantu abathi isizwe sihlalele nje manje azinambheki. Ukudideka lokho noma ukuzenzisa lokho. Akekho umuntu ongazi ukuthi isinqumo sengonyama sasithene ebuzile. Sathini isinqumo sayincwadini yayo yefa. Akekho futhi ongazi ukuthi isinqumo sendlovukazi umntana enkosi sathini encwadini yayo yefa. Manje ke lokhu yikho ngithi kukuzenzisa nje. Kunabantu ke abadidekile ngempela abangazi ukuthi mangabe kusuke kunjena kusuke kwenzakalana. Asibasoli kodwa kubalekile ukuthi kufanele babonise indlela ukuthi kwenzakalani njengamanje. Nokho inini noma indoda ingaganwa amakhosikazi indoda iganwa umfazi noma ingaganwa abafazi babe lishumi noma inkosi ingaganwa amakhosikazi abe lishumi kodwa uma ke kwafika nje ezalwe ebukhosini kulawo makhosikazi yona efika izala inkosana yaleso sizwe leso mangabe izela inkosi. Manje ke yikho ke sisho ukuthi kulaba abadidekile sithi abakwazi lokho bakuqonde. Kulabo abazenzisayo abakuyeke lokho baxova isizwe beqhatha isizwe siyabakhuza ukuthi abakuyeke lokho abakwenzayo. Mhlawumbe laba abadidekile abanabo ubufakazi bokuthi akekho umuntu ongenabo ubufakazi balokho ngaphandle kwengane ezalwa izolo. Kodwa akekho umuntu ongenabo ubufakazi balento esishoyo. Yikho sithi ukuzenzisa kusikho ukudideka. Yikho ukuzenzisa ngoba bayazi ukuthi inkomo ezaziloboli lokho umntana enkosi eSwazini zayiqoqwa esizweni noma zayicela esizweni ngoba isilo sikhipha umyalelo othi amakhosi amathathu akwakunenkosi lapho yakwaCebekhulu lapha ya ensingweni ayethi khona inkosi ezala inkosi yakwaCebekhulu lekhona njengamanje umntwana waCebekhulu ayethunywe isilo kuba ahambele sonke isifundazwe saKwaZulu Natal ebika ukuthi isilo silanda umama wesizwe eSwazini. Amakhosi ingakho ke ayekhipha ke inkomo ke nesizwe sikhipha inkomo kuyolotsholo eSwazini. Ngakho ke yikho sikubiza ukuthi nje laba kakhulu abasendlunkulu abathi akafanele ukuba kuphuma inkosana laphana bayazenzisa abadidekile baqonda ukufeza inhloso zabo zalento ebaphetheyo njengamanje. Mhlawumbe ngoba sibona amabuselana engenela kule ndaba yesihlalo. Mhlawumbe ungabe ukuthi indaba yesihlalo sikhosini namabutho esizwe. Asiqale la. Isihlalo sobungonyama asivelanga nje savela. Asikho isizwe savela sinelokhuzana. Esavela sinengonyama. Kodwa izwe lalibuswa ngokwezizwe ezahlukene. Ilembe lahlanganisa izizwe lalwa nalezo zizwe lezi ezazingafuni ukuthobela.
kwaphuma lesihlalo sobungonyama yaba inkosi yamakhosi okusho ukuthi lokho isihlalo sobungonyama asakhiwanga igazi lakwaZulu noma abantu bakwaZulu kodwa kwaqoqwa obani nobani bongehlukene zalwela kuzophuma lesihlalo sobungonyama yingakho ke sithi ke singesethu yingakho mangabe kufanele kufike lapho kuthwaneni kulotsholwa uNdlunkulu ozozala inkosi noma ozozala ingonyama ikhishwa zisizwe ngoba isizwe sisuke sivikela okungokwaso okuyisihlalo iNdlunkulu yona isingethe nje isihlalo isingathela isizwe esesizwe isihlalo ngoba sakhiwa isizwe baba mhlawumbe masithatha ukubheka isimene sekusona njengamanje siyaphambili isizwe sakaZulu siyasibona sihlangene njengasekuqaleni noma sekuyisikhathi sokuthi sihlakazeke njengamanje ihlazo nechilo esithelwa ngalo abantwana baseNdlunkulu laba baphambene nesiko abaphambene nomlando kwenze umonakalo omkhulu esizweni sikaZulu uma ngabe sokwenza isibonelo nje sincane masokhumbula ngosuku nje luseduzane kutshalwa ingonyama umdlokombane isizwe sasinje akekho ongabonanga ukubaluleka kwesizwe samaZulu ngaleso sikhathi leso nje cishe isonto elilodwa kwenzakalelo monakalo ukuba ingonyama yebuze kodwa emva kwalokho wonke lo yamsebenzi ongaka abantwana ngalabo govane ababenzile benza umkhulu umonakalo njengamanje isizwe sehlukana phakathi kodwa sibulawa ngabantwana baseNdlunkulu yikho ke singenelela nje njengesizwe ukuthi cha akusukufela phambi kwethu siyothini kokhokho abalwayo balwela lelizwe masifika khona masithatha ukubheka amaqembu epolitiki mhlawumbe ayingxenye yalokho kwenzakala njengamanje noma uba bacela singene kulomonakalo ongaka nje asifuni ukukuhloniza ngoba into esingayifihli into ebonakalayo wonke lobonakalo njengoba unjena nje wenziwe yiqembu lika-ANC iqembu elibusayo kanye nohulumeni walo elibusa naye la ingena la iphuma la ingena iNdlunkulu njengoba ixovene njena nje yiwu ANC ngoba inhloso yawo ufuna ukufeza inhloso yawo owawuyisho ngeminyaka yama-90s ukuthi ubukhosi iyokubuqeda ifike khona ke lapho kodwa kufanele sixwayise esizweni sakithi thina sihlale ezabelweni eindaweni zamakhosi uma ngabe kushona ilunga lomndeni wami ngihamba ngiyobikela induna ibike enkosini kuyiwe endaweni lapho kubekwa khona abantu kumbiwe kubeka umuntu lapha kodwa uma ngabe mangakhila umuzi ngiyalikhonzela mina isiza isite lenikhuluma ngayo siyayikhonzela thina mase ikhonzela nje khishwa nje lokho kokukhonza okuthiwa ikhonza fee uqhubeka unikeza indawo yokwakha indawo yakho yesibaya indawo yakho yengadi indawo yakho lapho ozolima khona kodwa uma ngabe lamaphekula axova iNdlunkulu axova isizwe eke aphumelela kulento yawo sizowakhokha ama-rate emakhaya uma ngabe lamaphekula eke aphumelela sizowakhokhela imigodi yamangcwaba lesi imbela yona emakhaya kuya lapho njengamanje uma ngabe kuZulu ezovuma ukuluthwa ngalendlela aluthwa ngayo siyeweni Zulu siyaxwayisa ukuthi noma ubani akasukuma bheke konakele siyabonga